Бүгін изге Рамазан айына кірдік. Быйыл ураза 30 күн тұтыла. Уразаның соңғы күні 9 апрель, ураза ғайеті бәйрәме 10 апрельға туры келе. Елдағыша Қозан һәм Татарстан мәчетләрендә ифтарлар уздырыла. Рамазан айы башлану оңайыннан республика халқына Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте башлыгы мөфти Камил хәзрәт Сәмиғуллин мөрәҗәгать итте. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşler. Sizni izge Ramazan ayı jituğu bilen kutlayım. Eliki zamanlarda galimlerimiz Ramazan'ını şunday көркем niyetler bilen karşılagan. Niyet kıldım. Bu izge Ramazan'da yüreğimne, kullarımne, tilimne, күзләремне хәрәмнәрдән сакларга дип алар үзләрен алдан ук уразага әзерләгән. Уразамны ашказаным белән генә түгел, нәфесем белән тотарга. Niyet kıldım, üstelimne gene түгел, yüreğimne de maturaytırga. Niyet kıldım, yıkıga da gıbadet niyeti bilen kiterge. Ey Rabbim, bu mübarek ayda tulısınca fayda көрерге дип алар işten niyetlep тұрганнар. Kaderli milletteşler, bizge Allah Teala izge Ramazan ayına şunday uq saf telekler hem maksatlar bilen kirerge nasip etsin. Ramazan ayları mübarek bolsun.